sinikeze isikhumbuzo Church Community ngokusuka kwayo ngokuzala kwayo ngevangeli sonke sakhona lasuka lase-Australia lisuka novangeli siyabonga ngonyama ngokuthi uzothulela ivangeli kwelaseMzansi Afrika wafika wahlaba ivangeli kwevakala siyabona imisebenzi yakho ngonyama singashiya kanjani singabongi baba ungazesitha iqhawe lamakhawe sizikulwana siyacishivi icelani ivangeli siyabonga ngonyama namhlanje siyayibona imisebenzi yakho othe wasenzela yona abantu abatsha abahlangene bagcwele kwindawo zonke kwindawo ngengane omama bomthandazo yibhutreni siyayibona zizimfundiso zakho ziyafikela iJulia Testify Sisters yathi ngokwakhiwa kwayo nazo imfundiso zifikela namhlanje ngonyama sibonga imisebenzi yakho sikhumbula imisebenzi othe wayenza kunye nezifiso ewafuna uba mazenzeke ngonyama celebrating the Apostle Stella Ndimameleni nivule indlebe kamoya nivale eyenyanga siyabonga ngonyama ngokuthi uqale wamshaya phansi umpostoli uMlandeni waphinda wamshaya phansi umpostoli uSinan Khumalo waphinda wamshaya phansi ubaba uNonqubo wamshaya phansi ubaba uGeleni sibonga ngonyama uqala wabonakalisa ngaphakathi kwakho uzibonakalisa ngaphakathi kukaBaba uMlandeni weqala ezibonakalisa imisebenzi yakhe ngonyama sibonga imisebenzi kaBaba uMlandeni othi uMlandeni noma sekemile athi bantwana bami ngiyokukhiqiza ngikhiqizile ndiyoyihamba lendlela lena ndiyonyamezela Father, na chini na kema nango nyama ndibonga wena nandiri nyama kema ndibu ndabamboleza ala ndifurite yona moya ndimamele Sibonga lemisebenzi ngonyama othe wasenzela yona